Ngucanio igie mugunda wa thikimu ya Mwea igarurukire yatuika haro gatagati ka aria magurite mugunda mwena umwe, borithi na aria matoire githaka-ini giki kwa ihinda. Ngucanio iyo itumukire riria maabitha a borithi makumagaragia aria magurire migunda kuu, no aria matoire kuu ta ahoi toro makiuga matigirwo utheri migunda ucio ukigaywo. Mapolisi wamekuja na gari ambaye hatuijui, sio ya polisi, lakini wamekuja wakasimamisha gari, wakatupiga na marungu, wakashika wengine wakaenda nao. Aikari aya maugite ni makungirio wara migunda ino ikiendio, na riu matire na gwa guthii kuona kuu ni kuo maciarirwo. Tumesaliwa huku na kuna watu wanataka kuletwa huku watupokenye vicheka vyetu. Mwena-ini wa aria mendeirio migunda iyo maikite ihoya kuri borithi mwena uyu maheo ugitiri wa kuigana kuona Ngahiha ici cia kugiria magunike na migunda ino, undu uria maugite ni ugucokia na thutha uthii wa na mbere. Kwa hivyo tungeomba serikali ingililie hii maneno, kwa sababu sasa tunakaa vibaya, tunakaa na wasiwasi. Tuko na mashamba huku tunalima, lakini sasa hata hatulimi. Kwa sababu hata tukionyeshwa mashamba na waende wawase wale wataonyesha mashamba bila security, pia itakuwa tabu ingine, kwa sababu inaonekana development haitafanyika kwa sababu tutaogopa tu. Firigishani ya gutuithania aria megukanagirira igutongorio ni OCPD wa mbere South Ahmed Mohamed na munini wa County Commissioner Opwara. Riri ni rita ria keri andu gutharikirwo mugunda-ini ucio uri ukoretwo na ngucanio gwa kahinda. Handu-ini ha Inooro TV, rito riakwa ni Jane Wambui wa Mwangi.